Atiefo ne ahwefo ye ma obibia akwaba eba too much GH munya ba Mexico ene day medi trending news yi ebrem ya ba be pie mu e wo Rage Hospital enam anesefo a omo co strike na anesefo yi ye ba ye be pie mu Rage Hospital chese nyoma anko yie kra ase milk ya no milk na frim na ntontro na edawo chese baby bia ayedin na ubehu nkrofo ana chese wona wo mu patient eda ha omo ana mu nkrofo yare ebi mu kra efri mu ebi mu charge adro because omo nipa efri mu fa weni behwe enko yie na enunu na ama bebre kire omo adwen komodidie bi ekoso ebi mu adwen kire ne se we di aban ne sorry waka na onye bibi mfa evi se ne ekone de enye kra free so no endra na ni tue mu nkrofo wu na ewu emergency case ba chese ye hu bebi kra ye defa ama na ye arewosem na anesefo no so wenye mre ye sanka omutu sa na mo no nti aban no ne obeye biara chese obema anesefo na baba ka babeje nkrofo nkwa no onye nenu na ama nkomodidie abem mitwa me ho abane atoaso. Too much GH. We did that Japan. A PM TV. Me share too much GH. The move for. Hey, almost sports and as entertainment. Hey, the move for. Munko so show mo. No anybody de bia. Madam, I say love you. Me did the Isaac Ojampo. We betin afem the great tampo. Bring. One man come on here too much GH. Too much GH. Mo ye too much. Na me so me ye. I'm more fire. Too much GH. We are boy wate. Shout out to your fans and everybody who is watching Too Much GH. Yenya penny back wa ye pese ye ne kasa. Ba pen me pacho. Wo hwe ne a ekoso ya. Nurse form co strike yi wo hu ne sen. Nurse for omo co strike no. Omo right and as omo condition of service and omo pese ye di ye etu ye ma omo. Ade a me say omodi ho abobo a check kakra nti no well I'm sure say a last resort omo take send ye be ya nia e wo se otie omo no e betie omo asopemu na one omo edi ho nkita ho na ye di ye atu ye ama omo yo na me pacho wo hwe mre ya ye wo mu ya enye mre papa COVID-19 agi baby e no kra ye hu ye ho ano na sa mre mu hwe ye mre papa e so mu tu sa strike ya na mo yi makase omodi ho abobo ache na e wo mu se well ye ni mre pamu eno nti na esese ye ye nia e fata ana se e wo se ye ye nia ese ansa ye nia fata say a nurse for ne a doctor for and I say see a nurse for omo wo strike mu omo ntimi emfa kom ana yempan emba adwuma de bia ye nyina ye call the same market but akoye say nipa no ebi wo ho a omo nya ba ya na ye de omo de ahyehye ho ama omo but health workers there akoye say twima mentwi kakra ebe mu na ye bo na and they have sacrificed a lot to be here. So, near yesre, aban any labor commission and everybody who matters. And they say, "Omunche no mun kan mo asem ma omuntem na omunsan imra." Yo na uhwe mbre mu a utimi say the injection to strike yi so na so aso mo entie emra na pese me busa say Ghana ha ye de emra eye adwuma. Me say emra na ye adwuma pa because say first no ye share bibiase a nti ase enye dwuma ye de dialogue asem de ye ano ne ye de ka ye mfasi kan ntwa nti me say omo kokwamu nsem de omo aka ne bebre na nim na public ne enim extent a omo ene aban akọ but me say kokwamu nsem no omo aka ache nti no I think it's the last resort that they had to take but ama yen doctors no ama ejuma no abeda yen yeso say no I'm acting as a doctor and a nurse me na me ma injections thought that me ni maybe injections so in fact strike ya ma me hu say a nurse for hu hia yen papa because most of the things ye ba ni ma prescriptions ni ade a omo no mo hwe ma patients no omo da ward na ade nyina omo no mo hwe ma say omo ni ho nti e wo say me ameye thought that me nam ho na me ni so bre me because
nim baby a draw yi wo anase sa nyoma ni nyina nti no omo ho hia yen na the earlier they come back the better. Auntie, you kasemu no na chese wo hwa na first no nurse fo ne kra the way san ka mu treat you mo na say mo form djuma ye ne say edi mu no na enhye dan wie peye sa akopem emre yi a omo nya available yi yes I wouldn't say 100% sir ye ni omo ayonkofa no eye eyi but won say etiye ma refi inti ye ni omo ti ye na omo boa ye ne yen shed down who adwuma pote but sisi ade ye de kotosre nyame agya nyame oba nyame huhun konkron din mu ye sre omo mmra back enti strike yi de wo de ogitu mu se omo deserve say omo kona aban no so ye se oti omo asopemu ana aban no ye sre na onti omo asopemu na onye omo akoma so ade mo omo no mmra ntem because ye nyina adwokro ye mu ne yeko tomatoes ye nton tomatoes ma obi 10 cedis nton mo obi 5 cedis because of your nest yen nyina 10 cedis a na yebekwa akoto no nti ni ehia se ye ma omo no yen nyem omo no mmra yo na afen so omo buy futu be na be ma nurse fo no so omo ba omo ne ye so omo yi na di wo omo djumedi omo dim because unim say yen fa we mfa ho a nurse fo de bia complain e ba omo ho me pese utu omo fo kakra so omo ba back omo djumedi enimu unim ye wo bibia ye friend a patient charter na patient charter no e was say no ye di pasty homa obia kan bi because normally no nurse ni on free fie ma say one patient e ba be ko ana say one ne ba be ye wentwi but sometimes no the responsibility of a patient no na is not forthcoming inti no a nurse no ejuma no akoye say na atosin kakra na free ono say ebeto sin yes ama ejuma no ayedin ama no. Secondly, niaye can say remuneration and I say nioma akandia e wasi ye de ma omodi ye omedwuma no ne nyina ye mfamra wano na omedwuma no endimu ema omo okay me da wase pa na o time a wanya ma ye nyame ensura o pa ebusuafo ye nya ye nua ba fefefefe bi ono so be kire na adwen afa nurse fo mo ko strike yi ho me nua ba na nurse fo yi a mo ko strike yi de wadwen kire wo ho ene sen ma dwen kire wo ho ne se anka we di aban no enhwe ntwa nani mehwe nurse fo kakra na omu pay no onfa bi nka we san se wo ko hospitals a edwuma ni nyina agina nurse fo no so se maame ne se bi obesesa ne ho ana bibia ni nyina agina nurse fo so eho anya doctor fo edwuma nti mipo meku ma beda ho sai nyama omuye ma ni nyina nurse fo nko a ena ye se omu ko strike ye wura ho obi eni ho ama de oda ho sa nti enim ya saba ha ye de yesa akofie sa ti eso aban ni senka ontwa neni emehwe nurse fo kaka na omu pay no ofa bi nka ho mo enye sa ye be hwere ye nuanom ne ya dofo no yo na me nuaba emre yi mu ye nenim se emre yi nye coronavirus na nurse fo aban din hihye bi to one mama allowances bi anka frontline ye ka workers ye de mamu na ni na echi no wo hwa emrewe ye mrepa nurse fo so omoje strike penny me die ma dwentwa wo mun se ejuma no de edin ejuma na edin pa ejuma no enye bete kra empo ebi mu ba so mo beboan so ejuma nurse fo ye no allowance ni de wo mu so mo dibi aka so so twa nani eye de ehwe market wa no ye bibi fa ho mo san se ejuma no enye bete kra na mini aba ye hwe nyoma ne ya ekoso am buta ene se eye a doctor fo no ye tu omu pay mu omu ye kan sen nyoma bi we koyie ma omu eti omu nso epe the same thing na wo hwa eye ne ye papa nye ni brebi na ama nurses fo no etu sa na moya che se omu andwen obi ahun da bi we die enye eni brebi a de kan omu because ejuma no obi a wo de oye wo hwa nurse fo ejuma ni mu a edin efiti patients ni ti ekosi ni naso ejina a nurse fo so a doctor fo ba ebe chiro ndro eye de omo pese omo ye bia na so nurse ni tina ho da ne da nyina be ko se nipa na oda ho no bibia ye ewo ne ho na se si omo ko strike no bi se omo be hwe omo so omo hwe omo ni nyina omo ejai nti se nkofo no wo ho na mo ho no yo na strike ya be pie mu
wo chance so aso be na de bebre ayarefuo ya chese ankasa mre yo mu hwe ni mu se mu be ba bebo next fo ba bebo mu de ayaresa amomu wo chance so aso be na sesi a wo hwa koso wo mabrabo nsu so aso ho de enye cry bebre bi betimi ahwere o mo nkwa bebre because ebre ni na mu no nipa ewu ewo biaye say hospital akesie uba emergency a nyama akoso patient oxygen sisi omuso ni nyina nurse fo wo ho mo no mo hwente sesi a nurse fo ni ho ne de ebeye den pa because enye easy ye kra ya ko honom mekuma amenene baaye nie obewo ye e na oba review yes ye ba review ni ye kwa doctors fo mo say nurse fo ne hwe de eye no nti mo ntimi nye hwemfa wanti ya ba ye kofie saa ye hu obia nti ade se ye ko na se emrepem ya saba mo situation we eye bad papa yo minia enti futuo ben na obetimi dia ma mbiempanifo ene anesefo nso a na mremu omukọ strike me mesre impanifo ene aban se ontwo eni no mehwe nurse for market ya no yesre na onfa bi nka omo ho no montimi be ye adwuma ni yie esan se so manfa pe ni bi anka omo na se strike ekoso a nipa dodo wo man ni mu ana ebekoso aye den ahwere omo ene ya dofo nya ne ho nsusu aso na de beba no enye papa emfa amaye nyina wo man mu yo mini aba mesume da se pa na wo mra wo dia amaye ahwefo ye sei na ekono na ye ka sei na ye ne afofron so besa twetwe nkomo nti mufa mo ni endi echi ense akaye maame ba ko wa ye ne betwetwe nkomo ma strike yi wo ne sen me hu ne se ha adwen se ayarefo no omunya kofo nhwe bebre me no ame na keto bi na me de ne ba nti doctors for na hwe akola na maame o mu hwe ende ne kokoto ho no mo na said de ye hwa yarefo ti sa ha no mo hwa yarefo no enkosa kra yo enkosa na ma wo hwe butaya nurse fo igina so se eba a doctor fo ana doctor fo mu de ye mo fine no mo nurses fo no omo na dwumadie bi adom nan so den so omo de ye consider mo ama emrewe mu e na omo de call sa strike na emrewe mu omo de call strike no ma eye emrewe mu ne de nkenye nanso no ewiase de ade na won se wo se de mano no de wo se wo de mano no wo se wo de mano say sisi aye wiase o we ye nyankopon firi a doctors for ne nurses for no omo na wo enti so hia bibia e wo sa ban no omo ye ma no omo ye ma omo no omo so hu to enti e no ti no omo so de agina so say sambre we mu no nkani kwase e strike na so aja obisi kasam nti no ono so ne de hia no na wiase so nkan kwanso hia enso nipa enwene sa nkwachirisa yo enti na chese nipa akoye selfish bisa na ma nipa no asi ehia ska no eche nipa akoye me nko apese me ko ya ehia ska no na ono so na adwuma ono so ye didi hu no wanfa ama na ono so de ope ono beye enti ye nyina ye se aban no obeboa se ode omo so sika bema wo mo na omo so nya pepa na omo de ahwe ye ne sabi ayarefo ya ye wa hai yo ma strike yo mukoi wo hwe mbre mu a mbra mom kwan sanka omunko strike na so matwa fa mbra ewo oman yi mu na strike yo mukọ na wo hwe aga na ha mbra eye adwuma eno no nti na Ghana ye bre no mra no wo matwa fa so a na esa aban no na ni wo mu bedi mra wo mo atwa fa so no so ye ne ye wo akiri de ye ntumi nka ho bibia aban no ye ka kura aban so betumi afase wo mabu mra so de aban na ni wo mu bedi yo medawasipa na efutuo ben na wode bema anesifo ya onsa dube ya chesa yarefo hi omayensa enka wom ene oman mu mpanifo efutuo ben na wode bema wom de me futu ya me de bema wom se ye pa omu chew omu hu oman mobo na omu mbra adwuma na ban so no de nurses for ne hwehwe no onfa ma wom no na abodwobre emra na ye nyina ye nya hoto ewo oman mu na yare nye owo nso nye yo ma ye da wase pa ne wo mra we nya mai
ebusuafo ya bepie mu OPD na wo hwe ha unhu anomanpo ne wo ntatia enti edi edi echire se ne eba ya enkoye te se na yeto anansesem na mo ankasa no mo de mo ne edi echire na mo hu ne ekoso wo manga na yimu ene nia ebetumi ayede afa ho ene nia hu wa ha chese ene akokọ any wheelchair, empty chairs, chese bibia nkwasu wo aha say na se ni ye say ekwasu wo omanga na na we so hu say omanga na ye kwanye fa ye ka say bebre ahwe omonkwa ye ni omokasa ya omore awo papa omore awo so melusu omonkrof ebi melusu omo papa omunia no omojire no mo chese enkoye kra OPD ha ne yewo no baby eye inquiries chese wo bepie mu wa ha na woni mo hwe a first place abetimi abo ewia na wa ye nhwehwemu na wetu anamo bi a wo pese wutu ebusuafo se ne wani tua na obia enti wo chese obia enia main OPD nie chese main OPD nie obia enia reproductive health unit nso nie baby services because of family planning ne cervical cancer screening ni na chese hwe enkoso wa ha ye tontro wan kasa empty papa omanga na chese arewo IC wa ha arewo pana kwaso no omani abre anesefo eni abre nsem omoka ne se chese eba se emergency bia eya anesefo eba se bibia de boni bia moje bia etene ade bia enye obatan kra efe na se opinfo kra jana na emre awo aka na bibia eye anesefo so dani da omupe de enkwasro da up to enekra nurse phone bi wo wa omoje 1,002 pe chese hwe enka wo biem ensem fata ebi so omuko omo ho pa dani da omo try ni omo be try bia se ne ebe ya patients for biom beba hospital bia benya oje na so ayese ne a impenifo ni bi ehunti afedi omo ankasa omo say all die be die omo nko omo ho biem se impenifo ankasa na anye bibi amfa but nia so ebe mo mani agya ye adwuma na ye free omo dia omo take omo decision strike na no mo be kopim time am impenifo ebe kan bibi afa strike yi ho papa strike ya ekosu ya nurse fo agya hospitals atu omo so omo de omo be didi adei wa dwen kire wo ho anything meka se enye kwan bi so ekwan bi so meka se ye efi se wo be bon be sore fifie se me kwa adwuma wo be do adwuma mu na se ensa ka no anensa nka ye se anasifu yare yi mu o me kwa adwuma despite say friends say yare no so me je via to mo adwuma na se do se o me tu am kana so mo se yentimi ntu a na ya kakra enti wo kasem no chese wo fua anesefo om ko strike no mo so ana yani sa se senka mfanse aban ne anesefo transia nkantia se be adwuma se we are be senka aban friends for no so mo oni mo transi adwunjin ho a kam yi se bia be ko pepe yo papa unye sure say emre boni mu ayewo aye nenim say COVID-19 agi baby enti na anesefo no take advantage of it say omo di benya ne omo pe men can say advantage because say obi say bibi na say wonsan ka emre bi ho a the Reproductive say hit the iron when it is red hot I say emre mu no so mo twe aban sa aban be jam na ompana ma omo yes wanyen this time say COVID-19 kwa omka bi aban bi ombio yo kase mu no se ne awo kana se na che se mrewe mu na ye mre pa ese omu tu sa na mo na papa unji ndi se omo ye selfish pese min kuminya pa because interview e ko so timi sa manfo ahwe omo hu ni papa no kre na se nurses for ne doctor for mu si ahwe omo bi nti omo ekwe die na aban yam ama obusuafo ebia na san pakron kwa no be kwa adwuma ama na obusuafo adidi na se aban hwe no ana se ebia nkosi na se ono hwere nkwa na se twene se ti ne ese ihia se de man na se de man na me kan se
aban me to aban for so on fra nurse for no na oni omo transe yi so omo transe nurse for so omo ye nipa omo so friends em nan mo be call hospital no bi omo tiase na bia to yi. Yo na da me question me last question me woman was say Ghana ha emra eye ejuma efri say nurse fo yi wo hwe emra mu a yam permit omo so omo nko strike so omo ato omo atra embra na strike omo fashion omo nsem na omo di juma no na sasem we so wo ne sen Ghana ha embra eye ejuma meka se efri esoro ebesi fom embra eye ejuma because be say emre bi ho se abade emra eye ejuma mfa eye ejuma nti amaye nyina ewram sa nti obi aye bia ne ope obi aye ne ope nti amaga na ha embra enye ejuma wadwe nkyere no nti obi aye ne ope yo da me da wase papa na mepese efutu obi a wo ma oman mu mpanifo ene anesefo no o de betu dwade amaye fefefefe mesere se anesefo no mu ya mobo na omonto ombo asikakra no oma san kwa adwuma emra omo adwuma no ne aban so kasa na aban so omombo na se obebo anesefo na bibia to because so npakro kwa na sanu bu antoni yemu a ontimi adwuma no papa yo enti oma anesefo no bu entom yemmeda ase papa ayi yo minua be ma wo hwe strike ya anesefo ekoi wo ne sen ekamen kwa di anka o hu se it take two to tango nipa miru na ye we nti no nka omo de omba gen ba na aban so mbo modern ana se ministry no so a ombo modern no munti omo na omo hwe bibi ye na at least by chine kono mutum ba adwuma because e ha adwene pa na wo hwe botaya anesefo ye ka kire omo se momo nko ya alawom emra a mom kwan se anka omo nko strike no mo twia fa so Ghana ha embra enye adwuma na miti almost side no almost say almost anka sermons na cause sermons almost anka sa na me de mate nti no me de anka me pacho so mo nhwe na aban na mo trust intente no mo hwe na differences almost settle no mo medjuma ko e ha adwen pa man for stranded yo na insunsu anso ben na wo hwa emre ya nurses phone ya coronavirus ayarifo bebre abodompem wa ase no wo hwa insunsu anso ben na ekoso ewo mo wa ha na mo yare ne so nsanso boni pa na ekoso Mfata regional hospital no and all around government hospitals in India nti e be pacho say nurses no mo so mo bra fo adwebrel na ban so bra fo adwebrel na bibia nkoso ko ye na me nim de be to obi a wa ha a e be rush so de oba hospital nurses nya adwuma ayo mini abema nti efutuo ben na sesi a wo de be ma nurses a omo de omo ne omo painting no omo akọ strike any oman mu ampanifo ye government efutuo ben na wo de be ma wom nurses in there metu amfu apa omo cho say nipa nkwa e first me ye sure say no so wura nursing mu a eno no omo hwe nipa nkwa e first me pa omo cho say omo hwe nipa nkwa no omo nje nkwa no na de me kwa ma aban so me pa omo cho say omo so omo ba promises omo man omo hwe no mu ndisu because at the start 2016 sa issue we nti me pa omo cho so omo hwe no mu ye hu bibi yo enie na ye to aso fa mani endi echire ayo ebusiafo enam anesefo mo ko strike e de ma ye bepie mu wo regi mu a na munyina na mani edi echire ye sise wani tue mu a ye ndi njawo wadwen kire hu behia because bebre so a kire o ma adwen na mo unsubscribe ya bomode ana subscribe to my GH na sene be ya trending news bia na na ekoso wo man mu bia ye di tuja onsa be ka ne fefe afen so subscribe na wo share na wo like ha ene emre be ma ye kwan na ye di mo aba bedru na ye be koso di eni edi nyomachi update bia ye de be brem ye di mu be si adasene ye be san ehia biem. Too much GH. Me did akose Japan. E prepare mbese me TV. Me share too much GH. Omo de move hey, omo sports and as entertainment. Hey, omo de move for. Mo koso show mo. No any be de bia. Me da ma say love you.